kunanta purisaiki. Autota manejasawaj chay. Yanta purisawaj mana chayqayllapi wasikanchu. Y chaypita auto mana puririnmañachu. Sayarpapunma autoyki. Imaynataq sientekuaj manchayllakipi. Tal vez uhta auxilio mañakuaj nipi auxiliayta munasunkichu. Pero de repente chaypi runa hamun sayan chaypi y chayta auxiliasunki. Y gan yanapasqa chaypi kanki. Kunanga chay runaqa nisunqa qampis kikillantata ruamuy. Wow. Kay tata Diospas palabran kay pagarimpi munasqa amigo. Niwanchis aynata yanapay yanapasqa kanaykipaq. Dios yanapasunqa gan yanapanki chayqa. Chayayku kay pagarimpi ñawirisun kay Hebreos hatun taqaynin 13 huchuy taqaynin phishqa aynaniriwanchis. Kawsayniykichikpi ama kachunchu qolqeta munaypayayqa. Mana chayri kapususqallaykichikwan kawsakuychik chayqantapuni kikin Dios niwarqanchik ni hayk'aq saqesaykichikchu qanwan punita casa nispa. Buenas amigo, kaypi tata Diospas palabra niwanchis. Kawsakuychis manchay contentos. Yanapanakuychis. Aynallatata noqa yanapasaykichis. Pero munasqas niwanchis ama anchata olqemunakuychischu. Olqemunakunaqa principio tukuy imay llakiykunasmanta. A veces pobres kanchis chayqa manchay humildes kanchis. Manchay kusisqas tiyakunchis. Confianzanchis siempre Dios pipuni. Tal vez chayrayku Biblia ganin. Pobres paja nin manchay fácil cielo mayaykuna kanqa. Haqay qhapaqpaqa difícil cielo mayaykunan kanqa. Porque qhapaqa astawan piensan olqepi. Y pobreqa astawan fe nimpi piensan y cree nimpi Diospi. Aynallatata munasqa amigo. Qam bendecishqa kanki chayqa sumaqta chay bendicionesta administray. Mana qam bendecishqa kanki chayqa qanqa mañakuy Dios manta. Dios qagosunqa payqa ni hayk'a imata faltachisунqachu. Nuqata purisayki kay pandemiapi ñaqa unayta wasipi wisq'asaq kanchis. Tapuriyki imata faltarqasunki. Un día hermana niwan aynata pastor kay pandemiapi kay 15 killaña hermanos apamuanku media arroba de arroz. Y chay media arrobata mana tukukuyta atinchu. Kaya chanki pastor tawawasniuj kaniniwan. Entonces chaypi Dios pas bendiciones riconches. Dios pas bendiciones ganta ashkata kapusunki chayqa. Entonces ganga sumaqta chayta administrari. Yanapay pichus necesitata. Aynallatata yanapay pichus tal vez pobres kanku chaykunata. Aymanta noqanchis Dios pa voluntad nintapuni ruasun y Dios pagapusunqa. Tal vez mana chay pobres runa pagaya tsunkichu, pero Dios gan pagapusunqa kawsaynikipi, saludnikipi, wawasnikipi paypa bendición nintarrikunki. Munas amigo chayrayku kay pagarin Dios pa voluntad ninma churakuna y paymanta hapikuspa purina. Paymanta mana hapikuspa purinki chayqa tal vez mana sumaqchu sonqa kay kawsaypi. Tal vez kay amor al dinero domina pusunqa. Pero gampay manta puni hapikunki chayqa gampay puni ñawpaq marinki. Munas amigo kay pagarimpi Dios pa bendicionen gawan kachu aynallatata familia ikiwan.